Svjetlosni pozdrav svima. Ja sam Slobodan Maslić, a danas ću da vam ispričam o uzimanju hrane između obroka i koliko puta treba jesti u toku dana i šta se dešava kada unosimo hranu između obroka, a to često svi radimo. Nažalost, mnogi lekari, pošto ne znaju puno o ishrani, oni često savjetuju ljude da jedu više puta na dan kao manje, zatim navode neke svoje razloge, ali to nije naučno baš potkrepljeno. Nauka je dokazala da više od 3 obroka u toku dana donosi neželjene posljedice i da ne utiče pozitivno na naše zdravlje. Ako jedemo često, nivo otrovnih produkata u krvi se povećava. To se isto dešava ako za obrok uzimamo puno vrsta jela. Uzimanje hrane između obroka dovodi do djelimičnog varenja, čije se posljedice ogledaju u stvaranju određenih jedinjenja kao aldehida, amina i alkohola i nekih drugih otrovnih materija koje nastaju u procesu varenja. Postoji jedno istraživanje kad su sa studentima koji su jeli između obroka, znači nisu jeli tako dobro kao kad uzimaju 4 ili manje obroka. Znači oni studenti koji su 4 i manje puta jeli u toku jednog dana, izjavili su da dobro jedu i za vrijeme tih glavnih obroka. Međutim, oni koji su jeli od 10 i više obroka, samo njih je 10% izjavilo da dobro jede i za vrijeme ručka. Primijećena je također i povišena stopa pojave zubnog karijesa kod osoba koji stalno nešto grickaju i koje uzimaju hranu između obroka. Zatim, neke osobe su tvrdile da ne mogu da zaspe bez večere, međutim, istina je da će posle obilne večere spavati kao omamljeni, ali odmor koji san treba da pruži neće baš da imaju. Jer miran san i osvježenje mogući su samo kod onih ljudi koji uzimaju lagane večere. I to nekoliko sati prije spavanja. Znači nije pametno da jedemo i da idemo da spavamo. Zato što smatra se da to može također da utiče na nemiran, isprekidan san, čak i praćen noćnim morama. Zatim pojava gasova, nadimanje, gorušica, poremećen san, rđav zadah, razdražljivost, umor, osjećaj slabosti, obično se to sve tumači da je u stvari glad. A to je u stvari kad naši organi za varenje traže odmor, pa nam daju signale koji mi ne znamo baš da pročitamo. Ako ne vodimo računa između 2 obroka, onda uvijek će da ostane malo hrane u našem želucu. Takve navike štetno djeluju na naš organizam, razaraju našu prirodnu funkciju, ali također smanjuju i efikasnost mozga. Zato što se mnoga hemijska jedinjenja stvaraju za vrijeme i tog djelimičnog varenja i ona su jako otrovna. Već sam pominjao, to su razni aldehidi i alkoholi. To izaziva intoksikaciju mozga, jetre, bubrega i drugih naših tkiva. Tako? Od svih loših navika koje ljudi imaju, navika uzimanja hrane između obroka je veoma, veoma opasna. Tako da trebalo bi da pogledamo šta se dešava ako jedemo između obroka. Mi bi u stvari trebali da jedemo 8 sati, pa onda 8 sati da odmaramo i 8 sati nam ostaje za neke naše aktivnosti. Pa vas to sve podsjeća na autofagiju. Da, autofagija je odlična i jako korisna. Znači, kad mi samo u toku 8 sati jedemo i tad naši organi za varenje i probavni sistem je aktivan, a
ostalo vrijeme on se obnavlja, regeneriše i tako dalje. Proces varenja znamo da počinje u ustima. Znači, u pljuvačci postoje određeni enzimi koji razgrađuju skrob i hrana treba da je u ustima od 30 do 60 sekundi ili ne znam koliko puta, 30 i nešto puta treba da žvaćemo. To većina ne radi od nas, nego većinom gutamo hranu, temeljno je ne žvaćemo i tako dalje. Znači, onda kad to završimo ili ne završimo u ustima, sljedeća faza varenja treba da se odvija u želucu. Kad hrana počne da se razgrađuje, taj mali mišić koji se zove sfinkter potiskuje je i znači iz želuca, iz te naše vreće, hrana nastavlja varenje, ide u tanko crijevo. I na taj način se želudac isprazni. Sad, između dva obroka najbolje je da se napravi pauza od nekoliko sati, pa čak ako neko želi da primjenjuje tu autofagiju, može i do 5 sati. Ako je nekad manje od 5 sati, tada želučani mišići nailaze na razne probleme. Znači, ako imate hrane još u želucu i dok vaše telo nastoji da izbaci tu hranu, u stvari u želucu, a vi unosite novu količinu hrane, onda ti mišići koji potiskuju staru hranu iz želuca obustavljaju rad. Ta nova hrana koju unosite u organizam neće moći da izađe napolje sve dok ne prođe kroz taj proces varenja. Tako da sada i ostatak hrane čeka u želucu. Čeka i onda u želucu počinje već da bude jako, ajde pod navodnicima, toplo. To je već neka malo lošija energija, kisela je sredina i hrana se melje. Znamo da u želucu se nalazi klorovodonična kiselina, jel? Ako tokom popodneva izliječimo jednu bananu i da ostavimo da stoji do uveče, šta će se desiti s njom? To piše u jednoj dobroj knjizi Vegetarijanski kuvar ishranom do zdravlja od Anite i Slađana Stankovića. Šta će se desiti sa tom bananom? Pa naravno da će da istrune. A šta se događa sa hranom, recimo, ako sad na tu bananu jedemo meso, pa onda će to tek da nastaju problemi. Znači, tokom istraživanja je rađeno i utvrđeno da je čak nađena ta nesvarena hrana u zadnja 3 dana kod osobe koji su jeli između obroka. Znači, da se ta hrana kvari, truli i da vam pravi problem. Da bi se hrana u želucu razgradila, znači potrebno je 2 do 3 sata otprilike da želudac radi i da varenje uopšte cijelo traje, ali također i 2 do 3 sata da se želudac odmori. Naš želudac, on je znači mišić, i isto kao što odmarate mišiće, ruku i nogu, trebalo bi da odmarate i mišiće želuca. Ključ za pravilno unošenje hrane nalazi se u stvari u pripremanju dobrog doručka. Ako bi izostavili taj, što smo mi nekad učili da je glavni obrok, onda obično osjećamo glad tokom cijelog dana i onda uzimamo češće tu hranu. Tada slabimo želju za ručkom, manje jedemo i ponovo i ubrzo osjećamo glad. Glad koja se javlja u stvari i nije glad. Već je to u stvari preopterećenje svih organa za varenje. Posljednji obrok je obično najjači i uzima se često pred spavanje. Tako jak obrok
nije dobro da se uzima u kasnim večernjim časovima, jer vi idete da se odmarate, a želudac jadan treba da radi. Tako da možete onda da osjećate ujutru i nedostatak snage i da ste nenaspavani ili da se žalite na neke bolove i mučnine, a to je samo zbog preopterećenog želuca. Međutim, isto je važna i ta redovnost u jelu. Znači, nije dobro da nismo ni redovni. Ako se ruča u određeno vrijeme, da imamo i večeru u neko određeno vrijeme i na taj način otprilike želudac se prosto navikava, a isto tako mozak daje naređenje pljuvačnim žlezdama da se one luče i vi tačno imate naviku ako ručate recimo u 12, niste gladni u pola 12, ali u 12 odjednom nešto osjećate glad, u stvari i pljuvačke žlijezde počinju da rade. Zato ako uzimamo 2 obroka na dan, to je se pokazalo idealno i kao velika prednost. Neki naši monasi čak tako se hrane 2 puta dnevno. I to se dobro odražava uopšte na zdravlje, jer bude razmak više nekad i od 5 sati i ne morate uopšte onda da uzimate taj treći obrok. Najbolje je onako da imate dobar doručak i da je razmak između doručka i ručka neki 5 sati. I onda ako bi trebalo, ili da nemate trećeg obroka, ali ako imate treći obrok, onda ponovo za neki 4-5 sati da večerate. Večera treba da bude lagana i da se jede nekoliko sati pre spavanja. Znači, ne da jedete i da odmah idete u krevet. To već znate. Ako istrajete i ako se programirate, osjetit ćete već da imate noćni odmor kvalitetniji, prijatniji, da ustajete naspavani. Tako da predlažem da probate ovo, u stvari da sebe programirate i da ne jedete ništa između obroka. To je danas to potrošačko društvo koje reklamira sve i svašta, nas navodi tako na te grickalice da uzimamo, gdje ima puno šećera, soli i to sve nas podstiče da stalno nešto jedemo, a zaboravljamo na naše organe za varenje koji trebaju to sve da odrade, prerade i ono sve što unesemo da izbace. Eto, hvala za pažnju. Ako vam se sviđa ovo o čemu smo malo diskutovali, molio bi da nas zapratite kanal, da nas pratite i eto, želim svako dobro i prijatno.